Puilawo joto nai tongnai rokno joto nani khapangni hamjangma tai khulumya pharo sini 25 Nutun Bazar Malbasani ang IPFT ni candidate Pranab Tripura tini ang party IPFT Central Committee ni nirdesh bai borokano 25 Nutun Bazar Malbasani candidate chongkha tabuk borokni thani je borokni hamjangmani bo borokno bo duwi kaplai khlainai bongni thaniabo daitto phainai 12 tarik jehetu titiya DC election ni sini vote cholinai omo haikeno tini 7 tarik tinin simin 7/8 tini jara intellectual person ba jara shikkito ni sinijangnai rok kormosari rokni vote tinin simin nai to an thani omono kaisa ni ki o promise je ang lokoni vote bai paike ang public ni bagui ekeba 25 Nutun Bazar Malbasani jonogoni bagui ang tam samung khlainai abang public ni thani tini srai ke nongni press media bisingtwi saklairnai जों साइमानो कर्मचारी के जत एमप्लॉयमेंट खानी के सबसे बड़ो न समाज न तैनाय समाज न काम हामिया तैदुलनाय तो बरं थानी जौस्त फानतंगो जे सिस्टेम न सोलायना बागै अमा हाइकेनो 25 Nutun Bazar Malbasani तापसु जरा आंकुन कैंडिडेट न प्रेस मीट रखायै बंनि की ओ प्रमिस साख्लाय मनुगिया को हाइबनो बुनिनो आं नाहारगिया आनिनो आं साख्लायनाय जतनो साइमानो पार्टी IPFT 2009 नि सिमिन आंदोलन खायै सेपारेट स्टेट न तृतीय दिसिनो बेस खायै आलादा राज्य सानमानि तिनि बायजों प्राय 17 बছর हाय जों त्रिपुरा सानि बागै खरंथि दंगो हाइपनो चिनि दुर्भाग्य कारणै तापसुक जरासं तृतीय दिसिबो वाइसाफोनो सरकार बासुमायाखौ तै काइसाफोनो एनडिसिबो स्लामायाखौ तिनानि 25 Nutun Bazar Malbasani करबुनि कक्साना थांके 2018 BJP बेचिं सरकार फाइमानि परे तिनि पसं BJP वो बुदु खापत दमार खाव 2023 बाहायनो थाने 2021 जोंरो फ्रेंडली कन्टेस्ट मांखा जयस्त राजाना हामजागै बयबो दुखा जों BJP फ्रेंडली कन्टेस्ट बुनो जों फेलखा 2023 जों चिन्ति प्रमो थानिगै एमएलए बो मानखा 2024 जों IPFT निगै लोकसभा सिरो काइसाबो नुबा चालिया राजानि मानसन मोनहारै बबगरानि नुखुंनि मानसन मोनहारै जों IPFT नि बडि पास खायरखा तो ताबो आनि ओ करबुक 25 Nutun Bazar Malbaso बुसुक जरते हामख्रायनखा आबो आं सागबायथां सागला पाब्लिकनो सिउ এবং তাবুক থানে 5 বছরনি বর্তমানে যে ইএম তাবুক বর্তমানে এমএলএ ন যদি কম্পেয়ার খাইকানকে आं 2-2.5 বছর বাই ব্লক চেয়ারম্যান খাইমান বাই आं বুসুক সামং খাইকা আবন যত করবনি বাসিন্দা নরক সিবু হানি বাই নাং থানি কবংনাই নরক 5টা বছর ত্রিপুরা থানো সুযোগ খা ইএম সালামকা এমএলএ সালামকা কিন্তু na tiprasan kok sajaka na tiprasan hamkrai mangkha nani parao tei korei lama korei শিক্ষা korei nani jubokni kono সমাধান kha abo tabosang kono dino mokol bai nugyako tini BJP bai সরকার ফাইমানি jagolobo BJP IPFT hinai जों बुलायै tini korbu khairogo kwbangma case masawi thane bosorogo sini kwbangma case payo hotoba BJP ro pogoi thangana যে সিপিএম নামলো একমাত্র IPFT করা খাই বংন 18 সরকার আসুর খাইপে তিন ফানবাই কিন্তু 18 পাইমান লগে লগে ন BJP র যেভাবে
IPF tina hamla khaina sengkha walai sulai bisin case masakha tini o korbo jara IPF ti khainai rok tini jeng athro sarkar phaimani pore phono tiprasani kok sawi tini korbo khai bazar rokno jeng bazar porjonto slai rwkha tini kwbangma tiprasa rok o korbo bazaro agifru ri phalno porjonto jeng dogan maya kono subidar maya tini IPF ti athro sarkar phaimani pore BJP no overtake khlai jeng tini bazar slai tini kwbangma no jeng korkha ri phaljangnai dogan hoite suru khai onek suk subidar jeng rwkha tomo haikeno phainai 12 tarikh o ang nongno kolbongnai jitini se nongni khao kubuni tiprasani thei hor gwnang tiprasano jitini hamjangnai gwnang korbuk basindani borok 25 nutun bazar malbasani borok tiprasano market hamjago jeng sibo o jago jeng kokhono chini titi edisio jeng kokhono national party no jitini asok riya hangkai phaidi tawaisa jeng IPF tino da symbol haikau dasi no jeng vote ruwi ekbar jorote IPF tino nor sujog rudi kam tangnan bagui ang nong thani kobogo tamni ke jeng mothano bo naikha BJP bo naikha CPM naikha this time jeng jitini opposition nutun bazar malbasa sara tripurani second population tiprasani o jaga jeng national party no o jaga jitini jaga rakhangkai si bobishot chini thinang boja thangni soginai jeng jotono saimano hainbai no phaidi tawaisa norok pal bai pal khorang bai khorang nongni hamari ruwi public ni samkhainan bagui norok no IPF tino sujog redi opposition nutun bazar malbasao norok kwbang but bai khei norok ni hamari ang manai hini kha khayo aboni yagulo bo ang NDC wngkhangkai haikaba pass wngmani yagulo nongni hamari mangai jotin pass wngmani yagulo ang tam khlainai opposition nutun bazar malbasani bisingo tini ang nong bisingo saklaina thangtango puilao ang jitini opposition nutun bazar malbasao norokni jotoni hamari bai norokni hamjakmani bai norokni support bai ang kwplaimani wngkhangkai ani jehetu central committee already ana dagijak tongo प्रत्येक मासनि NDC फान्डनि 50% आं पाब्लिकनि बागै डोनेट खालायनाय फ्री पुरा अंको साइन बोर्ड खे सुयै फ्री अफ डोनेशन बर रजाखा आबो साख्लाय जागनाय 50% आं करबुक 25 नतुन बाजार मालबासानि बरनि बागै आं डोनेट खालायनाय आबनि यागलबो जिदिने आं 25 नतुन बाजार मालबासानि इंगै नंनि आसिबर कप्लाइनखे सिनि युथ दंनि तिनि करबुनि अबस्था अनेक हामिया गोबांमा MLA EM MDC साइ थांखा किन्तु कोन युथ दंनि समाधान खायजे गया आं जिदिने नरनि बुट बाय कप्लाइन खांके 25 नतुन बाजार मालबासो फ्री अफ कस्ट स्टाडी कोचिंग सेंटर आं आनि निजिच्छ फान बाय आं खुलबनाय अमो 2 नम्बर 3 नम्बर तंगो जे जों ताबुं नायखांके निनि ओ 25 नतुन बाजार मालबासो तिन ताखुन फुटबल ग्राउंड काहाम करै ना करबुगो तंगो नायां निनि पहाड़पुर साइड तियारि माइरां निनि जालगा मुख साइड ना फुटबल ग्राउंड काहाम तंगो करै आं जितिनि नंनि बुट बाय पास मन जागलो करबुक सब डिविजन अंदर काइसा फुटबल ग्राउंड आयां अमरपुर सब डिविजन ग्राउंड नो काइसा फुटबल ग्राउंड आं रनाय नरनि आसिबार मानखांखाय बो जागाव रनाय आबोसों पाइमानि जागलो जों all local ni area ni jara समाज न तैजुलि तंनाय जरा युथ जों सालायनो जों रनाय 3 नम्बर तीन और नायदि जों विभिन्न जागा नुगो फ्री अफ कस्ट स्पोर्ट कोचिंग सेंटर जों नुगजाक दं किन्तु तिनि ना यां अमरपुरनि अंशबो तंगो ना करबुनि अंशबो तंग कुनु जागाफोन करै किन्तु हतबा अनेक बर कत साव युथ दंनो तिसानो नांनाय युथ दंनो फ्री ड्रग नि याक मा याकारनाय युथ दंनो मा तिसानाय किन्तु बुखौबा सिमिन साइ तंगो जान प्रमिस रिकम थंग किन्तु ताबसुक जरा जरा तिब्रासान कक साइ बुट माने बखायदि नेशनल पार्टी बो हिंदी ताबसुक जरा कोन सक्सेस नि आबो बां आनि कोकी अ प्रमिस आं नारखा जितिनि आं कुबुनि नन बुरे पास खांखाय फ्री अफ कस्ट स्पोर्ट सेंटर तिनि जों खुलबनाय अम सुदो बुखौबो सामानिया नर वाइसा जते सुजुगरि नेदि
suju ruman yagulo judin khaijak yangke aboni mazra ang tamo manne ang gosi sak baithang ang gosi naharu free of cost sport coaching center bo ani bisingtei khulukjangnai tai kaisangke जों tabuk o korbogo jotto bibino जों jara tiprasa hanai rok kwbangma tribe ni singoro bosobas khayo কিন্তু जों जेकुनु मिटिं सिटिं खायनो निके कमिटि नि मिटिं सिटिं खायनो निके जों खुला मेला रगो खलायो किन्तु समाज न तै दुलि तंनाय कमिटि दुइ दंनाय समाज पतेरनि अबश्य तिनि मर्यादा माना नांगौ आबां वानसुगु ताम निके कमिटि से प्रथम कत सिनि तिप्रासानि हुकुम हुकुम तै दुलि तंनाय सिनि যারা সমাজপতি রক বমিন্য দায়িত্ব রাজনীতি পলিটিক্যাল খাইনে রক তিনি থাংনাই खोना तंनाय आबो कोनो मेटारिया तो आबो बांगानि की ओ प्रमिशनार खा जितेने आं लुकुनि बुधबाय पास खांके आं प्रत्येक समाजपति बा प्रत्येक कमिटिनि बागै कायसा कायसा कमिटि हल आंहाबो बानि की प्रमिशनार खा प्रत्येक समाजपति बे सालायनो कायसा कायसा कमिटि हल आं या फारनाय बंगनाबो 5टा बছर जेति उयांति जतोबनाय यांति जतोबनाय आबो आनि मेटार आं पासमन परे खलाइमे याखे आबो तामो माजरानाय आबो आं गसिना हाबनाय तमनो नानि कियो प्रमिस 25 नतुन बाजार मालबासा नगै आं आइपिएफ केन्डिडेट प्रणब त्रिपुरा आं नरंनि हामजा मुंबाय नरंनि बुट बाय आं जितिनि कप्लाइं खांखाय नंनि कथार बुट नंनि यासि कंसानि बुट नंनि अब बुट कथान आं कखनो मांगाना खायग्ला ताम निके विभिन्न बरो हतबा ताबुक साइमानो ताबुक से आइपिएफ तिरक কোনো खलाइया आमति खलाइया किन्तु खलाइना पर्यन्त सनो सुजुग रजागै आबो जत साइमन तिप्रासाना हामजागै तिनि 16टा 17टा बছर जों तिनि आन्दोलन खाइमोन यागुलो गोबांमा बरक निरा 2021 तिप्रा मथा सरकार खाइमोन यागुलो तिनि 18 बीजेपी बे एलायन्स जों यागुलो बो गोबांमा न खुब सकजाखा गोबांमा केस मासाखा गोबांमा राबत बागान न सकजाखा गोबांमा महे केसेस ताबो शुरू करबो 25 नतुन बाजार मालबासाया सारा तिरपावनो अमहाय आजारा आइपिएफटी खलायनाय रं बिसिमो अनेक हामला जों खलायजाखा तो हतबा नरक अदिनो नरक कथारबुनो अदिनो नरक नाहादि फाइने 12 तारिख तिनि 7 8 तारिख कर्मचारी बुट 12 तारिख नरनि बुट नर मांगना ताखायदि नर तिनि आ दिनो 5टा बছর नर जतिनो संगै रहरै आफर हामिया सानान फन नर जरा मांगला हामबानि नंनि कथारबुनो मांगना खाय ता वाइसा जरतै नर दासिमबुल दासिनो हायकबा आं 25 नतुन बाजार मालबासन केनेदे न नरनि कथार बुट बाय आनो कप्लाय खायरो दिहनै आं नं थानि जत्तन हात जुट खलायो वाइसा जरतै पाब्लिकनि सामुतांनानि जनगणनि सामुतांनानि नर आनो सुजुग रदि अबश्य नर आनो सुजुग रनाय हने आं खाखायो तामनिके बिगत 2-2.5 বছর आं जेबाबो करबोगो जे ब्लक चेयरमैन चार्ज आं तै तंफ्रुबो जेबाबो खलायका के पाराव आं कायसा कायसा लामा रखा के पाराव आं किसे मिसा दै रखा के लामा हतबा आं स्कुल करिनो स्कुल मेंटेनेंस खाय रखा के जागाव आं थाङै सुबा सुखायका नर जत्तन पाराव न वान सुइनेके आं किसे मिसा आं जत्त जागा न खलायका तिनि स्पोर्ट जारा अर्गानाइजेशन खाने रनो बिसिंगबो बुइ कम बेस जतनि आंगार बुसुर वाबो नर जत्तन साइमानो हानबायनो नर सुजुग रदि सुजुग रियाके जों सामुतांनानि ब बर काहाम हामिया जों सिगला आसुनों सिदों हामबाय।